Нас жууданцэ алмайран биширч таныг магтан дуулнаа. Hello guys, it's a Nomadic Spirit team. We are from in Mongolia and we are second time in come back in Germany. We are doing some music and dancing. It's a traditional dancing and music. Please coming this show and bless you. За би Nomadic Spirit-ийн гишүүн байна. Тэгээд бид Герман тоглолтоо ихэр ирсэн байгаа. Ягаад би Nomadic Spirit-ийн гишүүн байх дуртай вэ гэвэл бид олон газруудаар явж яг бүхний хайрыг гэрчлэх дуртай. Магадгүй дараагийн удаа та ч гэсэн бидний шоуг ирж үзээрэй гэж урьж байна. Баярлалаа.